selemong sa 2020 a ko dumele hle ha o thuswa hela clever hela tsebanyane a ko dumele ha o thuswa a ko dumele hle ha o bontshwa tsela a ko dumele hle ngwaneso ha o bontshwa tsela hore lokela o tsamaya tsela efeng selemong sena o lokela o hata kae selemong sena ha ke batle ho bona o phopholetsa ha ke batle ho bona o tshwara mo sa tlamehang o tshwara teng ha ke batle ho bona o kena mo sa tlamehang ho kena teng ha ke batle ho bona o tsuwa mo sa tlamehang o tsuwa teng ka ke batle ho bona o robala mo sa tlamehang ho robala teng ha ke batle ho bona o ntso o robaletsa mo sa tlamehang ho robala teng o batla eng selemong sena sa 2020 se qalang ka pedi se felelle ka ha o letho se boele se qale ka pedi se felelle hape ka ha o letho o batla eng selemong sena bekeng e shweleng ebile potso e reng o bona mme ka jeno o batla eng seroki se tsebang ditaba se reng ka e batla kae menate sele ha wena ntate wena modimo wa ka o mpha hakanana nka e batla kae menate sele nka e tsuma kae menate sele o re nka lakatsa eng ha wena Jehova o mpha hakana o re ke jile ke khotsi o re ke khotsi ke jile ke khotsi mme bile ke khotsofetse se roki se tsebang ditaba se roki se tsebang hore na se batla eng ke se roki se tsebang hore na bophelong se ya kae o ro batla eng bophelong ba hae o batla eng bophelong ba hao o batla eng bophelong ba hao selemong se o ntso matha ka morabanana moshemane le selemong se hey o ntso matha ka morabanana o sa tsebe re batla eng a ko itshebe a ko itekola a ko itshebe a ko ipopole a ko iphopholetse tso mathela ntho tseo sa di tsebeng modimo o file mosebetsi o hlononofaditse ka mosebetsi wena wa matha wa theosa wa nyolosa wena o tswa mona o kena mona o tswa mona o kena mona o kena mona o tswa mona wena tswa mona o kena mona ka jeno o mane o tsoa mona o tsoa mane o robala mona o robala mane o batla eng selemong se ha e sa le o etsa ntho e le nngwe le selemong se shweleng ene bona ngwaneso sheba dilemo tsa hao ha di a ema nqa le nngwe lemo tsona di a tsamaya sheba lehodimo sheba letsatsi le a dikela le a tjhaba wena o ntso o eme hona teng mane ha e sa le o impressa ka yona hempe eno ya hao yona eno fela yona eno ke yona e sale o ntso o bontsha batho ka yona kgosha ka yona ha o sa le o itsokotsa ka sona seeta seo sona seo ba bile ba o tseba ka sona ho na le moo ba seng ba o bitsa hembe lenye ho na le moo ba seng ba o bitsa jwalo wena o nahana hore ko wena hey o batla eng hembe lenye o batla eng ntate wa ka o batla eng abuti o batla eng na o ntso le yona tselenyane ya o nyamela ka bolabohlano o ntso le hona mo ntso tsamaya yona tsela yeno ya o nyamela ka labohlano o ntso tsamaya yona tsela yeo o ikentse stokvel
wa nyamela wena ka bolabohlano kore o ikentse stokfele sa mafelo a beke o ikentse le dombolo la catering o etsang o batla eng ha ona mo tla teng ka tsela o sebetsang ka yona ha hona mo tla ya teng ha o sa tsebo batla eng mina thoko re nka e batla kae menate isile ha wena Jehova o mpha hakalo o matisana le menate ena ha e fele ngwane subilo le a fela thota isale ha e fele re fumane le teng re tla isientse ile teng fela wena o tla isia ka marikgwana ntseng a rokwa beke le beke o tla isia ka ona marikgwana ntse wa isa ile rokwa beke le beke a petshwa beke le beke hobana o tsebo rena o batla kore motho motle ha o sebetsa modimo o adimile mosebetsi modimo o hlononofaditse ka mosebetsi a go tseba rena o batla eng ha ona le ntlo mo o dulang teng o a sebetsa mme o na le monyetla wa hore o ka khona hore o ireke ntlo la ise ntlo e kalo o ka khona empa ho ya ka mo o etsang ka teng wa bapala moshimane wa bapala o buti tšhelete e tswa pakeng tsa menwana ho wena mona e tswa pakeng tsa menwana ho wena mona ke se ke itse mo tsamang ntse o kena teng ha ba o je khuti mo tsamang ntse o tswa mona kena mona o sana o tswa mona o kena mona and wa ipona fela re ka pokotong wa fokola ka pokotong o fokola ka poko o lightweight isani o lightweight ntwana ka pokotong ka mona wa fokola sani wa fokola o itshasa ka di-perfume tse ekeditsweng ka metsi wa fokola perfume ya o tshatsang ke ene e tshetsweng ka metsi e re ra o tla o itshasitse o kena kae kapa kae batho ba kwale dinko gobane wa fokola boy wa fokola o bima lehlokwana khore o bima lehlokwana wena a ko tsuwe ke 2020 a ko tsuwe selemong sena rofa jwale rofa foundation re o neha yona ka leso a ko tsuwe seroki se re nka e batla kae menate e sele nka lakatsa eng ha kana ha o mpha hakalo morena ha o mpha hakalo a ko tsuwe ka para ile nngwe ya dikausu a ko tsuwe ho thata hona jwale le mesebetsi ya iyo thata hona jwale le tšhelete ya iyo tsuwa o hlokomele le batswadi ba hao ha o kgone ho hlokomela batswadi ba hao hore o tsebe o fumana mahlonolo kore o ba hlokomela o fumane mahlonolo ba rapele ba re modimo a be le wena ba o rapella ha o khone wa matha ka ntle ka mona o ikentse phukujwe ya mpa tse tshweu kentse phukujwe ya mpa o a tseba phukujwe o kila e bona phukujwe hore phela bophelo bo jwang ha e fihla dipuling sa makalekeke ha e fihla dinkung sa makamkokotlo ha e fihla manamaneng e koba hloho ka ikenya hloho ena pakeng tsa maoto mona e phukujwe tsamaya jwalo ka yona tsamaya jwalo ka abutie
ngwaneso ke bua le wena o modimo a mo file mosebetsi ka letsogo. O ska bapala ka Spani boy, o ska bapala ka mosebetsi, o ska bapala ka mosebetsi, o ska bapala le ka tšhelete. Go thata, go thata, go thata, thata. Ha o tswele pele tjena hobane wa bapala, wa phopholetsa, o lebetse le modimo. O nana hore ha ntse o kena mona o kopana le ditšhomi o di thabisa o re o so o dile mabotlolo a makae, o so o dile eng tse kae, o so o entse eng tse kae. A ko hlokomele le mmao enwa ya o tswetseng, a ko mo hlokomele motjemane. O tse o fumana mahlonono, a tsebe ho rapella. A ko pote o mmao o mmone, o ko pote ho yena, a ko mmone. Ha nka fihla phapusing mono room ya o mo o dulang teng, nka fumana le nthwena ya meno ene hlatswa mmeno. O isothile hore o isothile ngwaneso, o isothile o entse nthwena ena e etsang dikuku di be plat. E se sna next ntwe o ya meno, chupi eno ya moriana nyana o thusang hore o hlatswe meno. Ka fumana o isothile empa kantle ka mona just the clever van the cleverest. Ke 2020 tseba o batla eng, tseba o batla eng. Pelo etsa puriano tsa mmeno e kare o ka nna ka dimana ka yona wa etsa flow rena ya paqama ba flight ya dikuku. Ke tla ho wena ngwana, ke tla ho wena ausi ka 2020, ke tla ho wena, ke tla ho wena. He motho e motle, he ngwaneso, ngwana mmehle, ke bua le wena. Nka e batla kae menatisile, nka e batla kae menatisile, ha o mphaka o tsho jwalo ya tsebang ditaba. He ngwaneso, he la ngwana mme, he wena ka tšhelete ana rawa ska wa ratwa ebile wa lelwa. Ha o ratwe, ha o lelwi. Batla uja sane batla uja monate jwang. Boy batla eja tšhelete, tšhelete wa tsa o tla fumana o le 50 years o no sebetsa o sena next. Wa tsa o tla iphumana o le 60 years o no sebetsa modimo o kadime mosebetsi o sena next sane. O a fokola ka pokothong sane, o a fokola sane, ha una mngavarava, o a fokola sane. Lona jwale ba ka o tshwara bashemane ba re parampuparra ba o searcha mono ba tla kopana le saka tuku e ngamethetseng mamina sane. Banje next ba tla kopana le saka tuku ya mamina sane. Gobana ha una yona ntho o ntsong o imathisa o batla menatisile ka mona ko wena o ya kena ha ba tsheha le wena ba re wena o sho hore Jason Mqovovana we Jason next boy tsama o lo sebetsa o be tšhelete ya hao, tsa mo hlokomela bana ba hao, tsa mo hlokomela mosadi wa hao, tsa mo hlokomela bana ba hao ka tšhelete, tsa mo hlokomela mosadi wa hao ka tšhelete. O bona le borukgobo ba pere bya o ngwapa sane, bya o ngwapa bya o loma, bya o loma wa pere borukgobo lomang bo ngwapang bo entsweng ka furu ya dintho ya dikamela. Ga bo bona borukgobo ke ba furu ya dikamela re wa bona le wena mara wa spana go se mehlena wa theohela o ya chaisa o ya lapeng o ya theohela mehlena o ka Friday tsena ntwana wa nyamela le diphofola di nyamele ka Friday di a robala di a phomola. O kile wa wena manyeliti wa kwa bona o so fihlile manyeliti o fella ditrateng tse pedi tse tharo le sefateng seno se wileng o sho go runka di trip o nka trip ka wena bala matixi ya spanning mo khutla o ya lapeng a se trip direng o ya spanning a ne fela nna ke tsa ka trip wena o tsa trip ka wena hey tsama ka trip ya eng a trip ha ngwana ka o kopa tšhelete le bese ona jwala ona yona ha ngwana ka o kopa tšhelete broto ona jwala o tla morwaka ha ena mfumadi eno ka o kopa ntwe ngwe itseng hona jwala o tla morwaka
ha o tsebe ke nka kae tšhelete nna ke nka kae tšhelete e tsoa o batla eng selemong sena 2020 e ba monna man modimo o entseng monna gore monna a bonagale modimo ha bopa monna a bopa adama o ile a khanya jwalo ka naledi ha ebe wa e tseba naledi modimo o entseng monna gore a be jwalo monna a bonagale monna wa engere ba mo fosa ka tlelapa awe ha ba fosa ka tlelapa awe o sa le monna mano ska re tina ka meno a manyane jwalo ka dikatse tsamaya o lo sebetsa o sebetse ka dikile bona katse ha e bodile meno o kile wa tsaya le katse o go botse nna thuso motang a tsebang go tshisa le katse ke a latua dingakeng tsena mona ba nlate ba re ke tle katse ikwetse molomo ha isitswe ngakeng ikula ha ke fihla ke re o tla bona katse bula ma shebe meno ona ke re a tshwana le ya nyeo ka uletsa banna ba tla o tsheha wena ba tla o bona wena o tla no re clever o etsang o chila kae o chova kae o etsa ha o tswa mo potela ba re o bone borugo ba hae le banna ba seba ibile mona o tsena banna ba seba o feta batho ba bomme banna ba tla o seba ka borugo ba furua dikamele ba tla o seba ha ka re wa pere borugo a ingwa di ropi a holo o bona borugo bontso rugo bo bya o loma o tswe ke mathata o longwa khore tšhelete ile ha o longwe ke borigwe bona bya o jwetsa bore hela bya o kotela tsua o ka e batla kae menate sele ha o le tsepela mora wa tsa o le pila Jesu ha o cost tšhelete ha o tsama le Jesu ha o batle tšhelete Jesu a ke ka o batla le sente ya hao a ke ka o batla ranta ya hao hey mara di baby tse a mfethu ya ngala tšhelete ha go thetsi ke ne ke bone motho nna a sabile a entse a ituksitse mona menong a kentse ntho tsena tsa disakareta ke re sakareta e tswa nthwengwe benyang a ikenya ka nail clipper a ya cherryng a ikenya ka nail clipper gore ha tlo tseya cherry bone gore e ka re o kentse ntho tsa ntse benyang meno e le ntho pampiri ya sakareta a ikenya ka nail clipper ya o jwetsa go setseng ko fatsila wena ka boyfriend eno ya hao e kenya ntho tse benyang ka ntho tsa sakarete menong wena o show ya suna ha o mo meta hantle mo e tswa leming e tswa le wena leming e wela fatshe patla o tla phoqeha ngwanana o ke tshebe bana ba banana ba ratang dintho o batlang selemong se ngwana ka ngwanana o batla eng o batla o mmona re moshimane o bapala ka wena khutkhano hana nako moshimane no o bapala ka wena hana nako ha khone lo fala e ka ba 200 kapa 100 rand kapa 3 ha khone wa mmona le wena ha khone man mara wa matha ka dikhete tse sa o lekaneng wa matha o matha ka mra hae wa matha o dotsha ba henu hey ako shebe wa tswaking ha o phumula motho e phone ya hao ha mo delete a soro mo hloile no ha o delete motho a sa o sebeletseng a sina molemo ho wena ha o ya mo hloya motho ya o kenya ntsietsing ya tla etsa o kwallwe ha o ya mohloya ko bana wa itlhompha hore ke batlo etsa ntho tse etswang ke mothinwa ha ke batlo tsama tseleng ya mothinwa ko bana wa ikgetha o unique ho ya ka mo modimo o bopileng ka teng di leader phumula ko bana mothinwa la o phone la re ko mkenyetse airtime tlo mkenyetse airtime ya 5 rand ke mangwana na tla dumela motho a tla nna mo romelle airtime tsa 10 rand nana banana ke papadi wena o tlo mo romella airtime ya 10 rand 10 rand e tlatswang ka mora ditsebe e re ke bue le ngwananyana enwa e re ke bue le enwa wa menoto bona he ausi ako itshebe o itekole wa bona wa sebetsa
ene o tseba mo o rekang di-pushing tse tsa o teng a ke re wa tswa go di lata kae a ko sebetse o sebeletse bana ba gago a ko sebetse nako nngwe ko o fe mmao tšhelete gona jalo o na le ngwana mme a se wa mohlankana enwa ga se o nyale motho eno ga se o nyale wena se o ipona gore ko wena o ipona gore jwang ebile ntho e nngwe jwalo ka modimo a o kadimme koloi o mo kadima koloi o palama habedi mošimaneng mfanona o palama twice o palama koloi a ba palame hela palama o palama habedi o mo nea koloi ya gago wa e palama ha tatile o re palama ila palama ila habedi o mo kadima koloi ya gago o mo kadima koloi ya ngwana ka ngwanana a tsamaye ka yona wa mo nea koloi o e sebeleditseng wena khuthi e o nako nngwe mma wa so e palame bana beno ha ba so e palame o mo kadima koloi ya matla gago a ke no e kganna nna koloi ya garebe le gane ai khona ai o ka mmotsa le mamontha koloi ya hae ke koloi ya ha tsama ka yona e kganne ha yena re ho nna tjhe ho ya mo wa ke ikadimi ha ke no yema mona ke re ha nta sweetheart ha o sankadima koloi ha vat eke ha man ke entswe ka setshwantsho sa modimo man ya ke bopilwa ka setshwantsho sa modimo ke monna tshwantse ke ikemele eka sa man ke monna tshwantse ke ikemele ke bontshe gore ke monna tshwantse ke eme ke bontshe gore ke monna matha o kadima koloi ya ngwana motho ha o qetile lo tšhaisa hela wena ngwanana e re ko o jwetse go na le bashimane ba mona o tla kadima koloi eo ya gago a ile tšhaisa ka yona o tla kadima koloi ya a lo palamisa banana ba bang ka yona wena o nana ro clever o dutse hae mona ka di-makeup tsa gale makeup tse expirileng di o tšhisitse mahlo mona di-makeup tse expirileng wena o nana gore hae ke nna ka di-expired makeups hey o batlang selemong se o batla eng selemong sena o batla go ya kae selemong sena o batla go ya kae ausinyana selemong se o batla go ya kae ha qetile o mo kentse ka tlong ka mona o mo kadima koloi ya gago khona le nna ka nnete ha ke palama ka mo ke palama ka kwa aha monate wa teng ho monate mos ke lebese ke mafura ho mama ye motho motle ngwaneso ye sheba ngwana bona sheba bona o re ho wena papa ke a sekolong ka Mantaha ha o le ntate tshwantse pokothe o ska rwa ka mosadi wa rwa ka tšheri ena ha o na le ngwana le yona ha re ngwana o ya sekolong bore okay sweetheart e re ke bona okay 1 o re 2 o re 3 o re 4 o re 5 o re 6 o re 7 o re 8 o re 9 ha o qetile o bore wena re ke shebe khabetheng mane shebe khabetheng okay, all right. Sheba kabete, my darling. Okay. You know, going to wait, so it's a fella, chuku fella love, ne? O ka nna nka fela wa re chikororo wa isebedisa darling what's up o monna ha o etsa jwang jwale mosadi hare hey ntsha 10 rand ya ditsebe o ntsha 10 rand ya ditsebe o e beha mo tsebeng o ntsha 10 rand ya tsebe hey wena hey tshwantse le rata le betšena ka tlung ba re hey ka tlung mme a utlwe monate mme a utlwe le rata ka tlung go utlwale monatwa momamedi phela ke 2020 ha ke kgoši ha ke ikgantshe ko o jwetsa nnete momamedi ke a o kopa sonteng sena ke bua le wena
e ba le foundation e nepahetseng e ba le motheo o nepahetseng tlohela ho bapala tsatsi le a dikela tlohela ho bapala tsatsi le a dikela tlohela ho lwana le ho lwantsha ngwana ha tla ba kopa dintho tsa tlameng a kopa scarftin sa sekolo wa se batla ntate wa sebetsa wa se batla wa sebetsa wena mme wa ka ke a o bolella a ko tlowe o tlowe dinthong tsona tsena ke ntlo ka mona a o tloa mo a khona ngwaneso motho wa robala habedi monate o mokalo robala habedi o etsa jwang ha o etsa jwalo o palama koloi o palama makgetlo a makae o palama ha ka jwetsa nna uso dimo o file kelello o file tsela ye o tsebang o fereha ka yona etsa mosebetsi jwalo fela o batle mosebetsi jwalo a ke re o tseba o fereha batla mosebetsi jwalo ka o tseba o fereha o tlo bona o keke wa o thola na tsa mo fereha mosebetsi tloela o ferana le batho bana tsa mo fereha mosebetsi he ngwanana hey o mpamele hape bekeng e tlang ke tlabe ke tjhesa leleme la ka le tlabe le dutse ka ntle